Nekada davno, postojaše svijetleći grad ograđen u zlatu, znan kao raj. Bijaše vođen bićima čiste svjetlosti, anđelima koji štuju dobro i sve čuvaju od zla. Lucifer je bio jedan od njih, sanjar s fantastičnim idejama o stvaranju svijeta. No smatralo ga se buntovnim od strane starješina raja. Mislili su da njegov način razmišljanja može biti opasan po njihovom poretku. Gledao je kako anđeli šire univerzum na svoj način. Od praha stvoriše Adama i Lilit, jednaki kao prvi među ljudima. Ali unatoč svemu Adam je tražio kontrolu, a Lilit mu se nije pokorila. Pobjegla je iz bašte, privučen njezinoj strasti. Lucifer ju je našao i dva su se sanjara preko ušiju zaljubili. Zajedno su htjeli podijeliti slobodu izbora čovječanstvu, nudeći zabranjeno voće Adamovoj novoj ženi, Evi, koja rado pristaše. Dar je došao s prokletstvom. Jednim činom neposluha zlo je konačno našlo put u zemlju. S njime nova era mraka i grijeha. Sklad koji je raj održavao biješe slomljen. Kao kaznu za teški grijeh, raj je poslao Lucifera i Lilit u mračnu rupu koju je stvorio, ne dozvoljavajući mu da vidi dobro čovječanstva, samo ono zlo i prepredeno. Posramljen, izgubio je nadu za san. No, Lilit se radovala, nadahnujući demone svojim predivnim pjevanjem. Kako je ralo stanovništvo pakla, tako i njegova moć. U strahu, raj je odlučio donijeti apatičnu odluku. Svake godine šalju armiju, istrebljenje, da osiguraju da se pakao nikad neće dići iznad njih. Lilitina nada ostaše. Njen san je prešao na njihovu kćerku, princezu pakla. Ne brini, mama, neću da te razočaram. Charlie? Kurac, čula si sve to? Da, pored tebe sam. Oprosti, uvijek sam smušena kada se desi istrebljenje. Priča mi pomogne. Ne brini, volim tvoju kreativnost. Kako si mi? Ma, dobro sam. Samo razmišljam o obitelji to. Jel te nazvala tvoja mama? Pa koliko je to već? Ma, ne brini se. Samo 7 godina. Išla je da radi nešto bitno, sigurno. Ali stvarno ju je stalo do ovog kraljevstva. Pa tako i meni. Pa, barem nisi sama. Samo se nadam da će mi ovaj san uspeti. I hoće. Imam nade u tebe. Ok, ajde. Alastor ima nešto da nam pokaže. Pa zdravo, tvrdoglavi grešniće. Voliš li krv, nasilje, iskazivanje seksualne prirode? Pa naravno da voliš, ipak si u paklu. Ali što bi rekao da postoji prebivalište u kojem od toga nema ni ž? Dobrodošao u Hazbin Hotel, izopačen put do iskupljenja. Prije 5 dana ga je ustanovila Luciferova čaknuta kćer, Charlotte Morningstar. Stavite svoju sudbinu u njene mutave tabane dok ona liječi svoje traume iz djetinjstva popravljajući vas. Nudimo vam zabavne stvari, poput donekle funkcionalnog osoblja i cjelodnevnog kontroliranja buba. Skibidi toilet i pogledajte mi samo taj dekor. Vodite dubokoumne razgovore s našim jedinim gostom. Wow, sve ovo i više u Hazbin Hotelu. Vaša zadnja nada za iskupljenje počinje ovdje. Pa, da čujem. Prebiću te, šta je ovo konjino? Da, jedna zamjerka. Alastore, mislim prije svega, puno ti hvala što si ovo snimio. Mislim 3 basketa. Ali, možda ima jedna, dandara? Ljudi trebaju da žele dolaziti ovamo, a zbog ovoga izgleda kao,
Sranje. Riječ koju tražiš je sranje. Zanimljivo, ja sam ciljao Urnebes. Ništa nije objasnilo kako mi hoćemo spasiti demone od izdrbljenja. To je jebena poanta. Veg ima pravo, Alastore. Reklama je trebalo grešnicima pokazati da im želimo pomoći. Pa, ljepotice moja, nisam bio aktivan u paku neko vrijeme, a svi me znaju zbog mog radio broadcasta. Jedini pravi medij za izražavanje, a vi ste meni dali ovo. Ovu glasnu medijsku kutiju, pa sam se malo zabavio. Zabavljao si se s time. Ovo nije što hoćemo da nas predstavlja. Kada si se pojavio ovdje prošle nedjelje, rekao si da ćeš nam pomoći da vodimo ovaj hotel. Umjesto toga ti nas ismijaš. Niko neće htjeti da dođe u ovo mjesto koje može gospodar poput tebe misli da je ovo gubljenje vremena. Šta? Ako ćete snimati reklamu, koji kurac ne iskoristite ovog talentiranog mladića koji stoji točno ispred vas? Anđele, snimaš porniče. Za dobru lovu, najnapaljeniji grešnici će rušiti zidove do temelja da bi ušli. Nećemo snimiti pornjavu ko reklamu. Zaš ne? Seks košta, baby. Kunem se, ako me snimiš kako se prcam s ovom jagodicom Bobicom ovdje, preplavit će vas ruje koje jedva čekaju ovaj kurčevi hotel. Ha! Kada vrbi rodi grožđe. Anđele, ja cijenim to što koristiš svoje posebne sposobnosti da privučeš ljude u hotel, ali ja te stvarno ne želim iskorištavati na taj način. Ma daj, cico. Ovo tijelo je stvoreno za iskorištavanje. Imam ruke, dobar stas, imam noge, imam i kapacitet pluća, imam noge. Refleks grla, tu je i rupa. Zna što svi misle da su sise. Sekundica. Mogu ovako cijelu noć, mala. Halo, tata? Hej, imam pitanje. Ako je onaj majmun toliko moćan, zašto ne može naterat ljude da ostanu? O, vjeruj mi. Mogu. A za koji kurac sam ja tu? Mislite li da bih čistio boce i slušao vas kretene kako stalno cmizrite da me ne forsira? Meni ne smeta. Nisam ni sumnjao ni. Šta? Ne želiš biti tu sa mnom, mačiću? Nazovi me Mačić još jednom i nagurat ću ti bocor iz grklja. Prljavo! Hajde, samo nastavi, mali. Anđele, daj pusti Haska na miru. I ne, nećemo tjerati ljude da ostanu ovdje, moraju sami odlučiti. Pa ja ostajem ovdje i mislim da je sve za kurac. U paklu smo, kučko. Zar nije to malo kraj priče, a? Pa ko kaže da mora biti? Samo zato što se nitko nije probio ne znači da je nemoguće. Ej, ženska glavo, pa di su tebi sise? Ravna si ko daska. Da. Može. Svakako. Da. Bacam se odmah na posao. Okej. Da. A, šta? Šta se zbilo? Zvao me tata. Kaže da general vojske Anđela želi sastanak. Pita je ako mogu ići ja. Ali upravo se desilo istrbljenje. Što bi mogli htjeti ovako skoro? Mogu ja to i sada znam da Raj će saznati za moj plan. Charlie, čekaj. To je moja jedina nada. Neću ovo da uprskam. Samo sastanak. Da mišljenje im promijenim. Kakvi god bili anđeli. Biće fijasko. Smiješak Vegi, jer ja sad znam. Znam da danas će u paklu možda biti sretan dan. Dobro, ali nemoj njemu pjevati. Ma kuro je već na pola ulice. Jel ona... Pleše ko pijana. O ne. Ima osjećam bura što leti kroz zrak. Ima puno za vidjeti, buljiti čak. Ta aroma je divna ko čarobni prah. Al to je možda smrad. Paklu je sretan dan. Zdravo, gospod. Ubi se, kurvo! Ova žega je grozna i kolje me sad. Ćao. Evo žice da u šupak mu Uf, ugura. pardon. Dok živimo život, u tome je stvar. Život nije sad, u paklu opet usran dan. A kim pokaže svoj mali san, da dugo ima svak. Anđeli, ne misle Da ti kažem, iskupit mogu sve. Bio zao ili manija,
Tvoje nogi trebaju me, ali znam da baš nisu voljeni za sve. Slušaj narode pakla, udomit ću te u hotelu koji sna. U paklu bit će sretan dan. Te od sudija se opuštava, gledam napaljene demone i krećem ja u Cannibal City gdje će svako baliti. I još Bog te mazo, koji kurac ne. I zabole me pizza, što u oku mimoza. Ako im mogu pružit od genocida spas. Ova žega je grozna i kolje me sad. Raj će saznati za moj plan. Ovo je moja jedina nada. Neću ovu da uprskam, da spasim sve. I pipneš me. Ne hvala, samo ću ostvariti svoje sve. Jebi se, plavušo. Ja već polako znam da danas će u paklu biti jebeno sretan dan. Hello? 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 Jezivo. Okej, opet jezivo. Čaos, ima li ikoga? Oj. Sranje! Zdravo, ja sam Charlie. Tata me je pitao da dođem na sastanak. Znam ja od. Okej, pa, lijepo vas je upoznat. Ma 100%, isto za tebe, mala. Wow! Haha, a sam te sjebo, bre, si ti to videla? Topčina. Znači, ček, ti nisi tu? Ne, misliš da idem dole? Ha, mislim, volim vibru, totalno dobro pjevaš. Prilično si gasna, te ne lažem. Ali naporno je, jebote, svaki kurac tamo je tako, ble, znaš, bljak. Top. Pa, sretna sam što sam konačno dobila ovu priliku. Ima projekat na kojem radim, o kojem vam imam puno toga reći. Hej, polako, nema žuriš. A da se malo bolje upoznamo, A možda Gablet, si gladna? Imam te. Ovo mi je omiljeno, bit će ti do jaja. Hvala. Sjebo sam te opet, droljo. Jebeno urnebesno. Ok, pa, Charlie ima jako važnog posla, pa dok je nema, napravit ćemo novu reklamu, jednu koja predstavlja njen san i ono što ovdje radimo. Pa, trebamo kameru, a ostore? Video kameru. Ajmo, navalimo. I akcija. Dobro došli u Hazbin hotel. Tako vam mogu pomoći. A bio sam zločest momčić i treba mi veliki snažni tatica da me smijesti. Na put do iskupljenja. A svršio si. O, da. Na pravom mestu. Rez, ok, Anđele, ako možeš, daj budi malo manje napaljen. I Husk, daj ne drži tekst ispred face. Pa nisam glumac, kako zapamtim ovaj kurac? Pa onda improvizirajmo ovaj kurac, dragi. Mrnjao. Ups. Husk, ma daj. Pa bio sam u bendu, iz nekog razloga neka gotičarka je pušila bubnjaru. I ono, jo znaš ko sam ja? Jebeni Adam, kurac 1.0. Svi kurčevi su na moju sliku. Misliš da želiš bubnjarev kurac? Nema šanse. Ja sam kurčevi kurcomlat. I kako god, jebovi smo se i bilo najjače. Koji si ti kurac odjela? Čekaj, zoveš se Adam? Kao prvi čovjek Adam? Znači ti? Sad sve ima smisla. Da, ja sam kurčeva ikona. Pa, Gosen Adame? Mister Gosen Adame? Za tebe kurcomlat. Adam, činiš se pa me pouzdanim likom? Aha. I znam da si generala Anđela i da si pravo kefalo, ono, maher i genijalac. Kurac palac. I volio bi staviti svoje ime na nešto. Jebeno, volim stavljati svoje ime na kurac. Kurac je do jaja. To je rješenje našeg najvećeg problema. A, sosić, da, to je za kurac. Ne,
nego drugi najveći problem. Debeli Hrvati? Matiša. Možda kurac? Ček, to nema smisla. Bodi. Nifty, tvoj tekst je sobe su nam skroz čiste. Može? Može, spremna sam. Akcija. Rez. Jel dobra? Nifty, moraš zapravo reći tekst. Iz početka. Ok. Akcija. Posrao sam se na krevet. Rez! Ok, možda ću to popraviti u montaži. Jel ti znaš šta to znači? Pa skužit ću. Da je Vegi biti lako, Vegi bi bio svakom. Esta pendejo, zašto si uoče tu? Pa tako, zabavno mi. Došao sam ovdje jer volim gledati kako isprazne duše pokušavaju postići nešto i ispadnu pošiona. Baš kao ti trenutno, svaka čast. Evo nam Alastora, egocentričnog kretena koji... Nije ti to baš pametno, draga. Ovo lice je samo za radio. Gotovo, nije me briga tko si ili što si ti. Ako si tu, pomoći ćeš, jer ti neće biti zabavno gledati prazni hotel, zar ne, majmune? U redu, ajmo ovako. Sklopimo dogovor. Misliš da sam toliko glupa da se dogovorim s nekim poput tebe? Ma ne za tvoju dušu, obični dogovor. Ja ti ovo sredim i ti me više nikad nećeš zamaravati s ovim šugavim bezvezarijama o televiziji. Ili možeš doći pred Charlie praznih ruku. Tvoj izbor. Dobro. Dobro onda. Ajmo, narode, napravimo jebenu reklamu. Izvedeš ju 5. put i još očekiva da platiš račun kao hej, zar nije da želiš jednakost? Ne, nego zajednički problem velike populacije u paklu. Pa za kurac je problem, to sve rešeno, lud. Koliko si kurčevih demona ti zaklala? 275, gospodine. Ujebote, kurac do jaja. Svaka čast si sa tadaj besu. Ne, nije do jaja. To su moji ljudi. Znaš to, zar ne? A nešto puca. Puca mi kurac. To su duše. Ljudske duše, baš poput onih u raju. Pa baš i ne. Imali su šansu i zaslužili su pakao. U krivu si. Da, grešnici su zajebali, ali svatko nekada pogriješi. Pa anđeli nikad ne pogriješe. Jesi sigurna? Ne, nego znam. Da, Nikola Mandić se ugleda na mene. Jedini razlog zašto stojiš pred nama je zato što je tvoj otac tebi i tvojim odvratnim stvorovima dao spas od naše oštrice. Kakav je osjećaj? Znati da tvoj život nije ni malo bitan. Ups, ponestaše nam vremena, aj ti mala kreni. Sumogromova. Ok, imamo mnogo posla i jako malo vremena i mislim da me nisi prije slušao, pa evo. Populacija pakla u vrci je straž, situacija gadna i zahtjevna baš. Pa iskupimo grešnike sad ovaj čas. Tu je Hazbi hotel. Ček malo, previše šurim. Da, izrabljenje. Svake godine morate klati usput i sigurno je teško izdura taj put. Ako dođu do raja promijenit će čud. To lakše je, ma znam. U paklu neće srećan Sve je dan. to lepo, al sad pričam ja. Demoni bi gore, de svetinja sja. Sve do neba svakom treba malo svetila. Da, ali... Izvini curo, ali si zaboravila da pako je zauvek tela ti to, jel ne? Svi gore u loncu za svoje postupke zle, jer svet je crni peo, zajebi šta bi ko hteo. Svi gorite u vatri dok vas ne pobijem. Iskuliraj cico, sačuvaj plač,
Jer hoćeš da kažeš da oni nisu za mač? Da li su krali, da li su pali, sud je dosta grub. Oko za oko i zub za zub, da. Kada dođe kraj, ako pitate raj, sa vama dole pomirenje, za pakao je istrebljenje. Sviram zračne gajde. Pako je zauvek htela ti to ili ne? Svi gore u loncu za svoje postupke zle. Jer svet je crni beo, zajebi šta bi ko hteo. Svi gorite u vatri dok vas ne pobije. Ma bre, pako je zauvek i treba da je dno. Baš je glupo što se trudiš, nema šanse za to. I još samo da ti kažem kratko, neću da te lažem, da sad imamo odobrenje da ubrzam vam istrebljenje. Što? Neću da čekam godinu da zabijem nož đavolji deci. Znam da je prošao tjedan, a se vidimo za 6 meseci. Hej, ali ček, zar nisi? Sranje! Charlie, kako je prošlo? Su slušali? Pa jesu me čuli, da, ali Dođi, nešto ćemo ti uzbudljivo pokazati. Alvastor je povukao par žica i sad je uživo. Povukao sam i par žila. Čekaj, reklama? Napravili ste novu? Da, nisam bio loš ako mogu to sam sebi reći. To je odlično. Umokni, droljo. Dobrodošli u Hazbin Hotel. Kurac buraz. Najnovije u paklu. Dojaviše ambasada Raja da će sljedeće istrebljenje doći jedno 2 puta brže. Znaš šta to znači, Tome? Ne, što to znači, Katie? Znači da smo jebali ježa. Če? Šta? Zašto? Pronašli su tijelo, gospodine. Nikad nisu uspjeli ubiti jednu od nas. Trebali bi se odmah spustiti dolje i istrebiti ih. Ne smiju znati da znamo. Ne brini se, kad se vratimo, neće ni jedan demon preživjeti, a kamoli ponovit nešto ovako! Pinto.